Hashize imyaka 60 igihugu cy'Ubudage gishinja Ubwongereza kuba cyarabibye igikombe cy'isi. Hashize imyaka 60 imbwa irinze igihugu cy'Ubwongereza igisebo bari kwikorera ubuzima bwabo bwose. Hashize imyaka 60 havuzwe inkuru y'uburyo igikombe cy'isi kibwe ndetse bikaza kuba inkuru yari ikomeye muri icyo gihe. Ariko se ibi bintu byose bihuriye he? Byagenze bite? Nibyo tugiye kugarukaho. Mu mwaka w'1966 igihugu cy'Ubwongereza cyakiriye igikombe cy'isi ndetse kiranagitwara. Ni nacyo gikombe cy'isi cyonyine iki gihugu cyase ubwami bw'Ubwongereza bufite kugeza magingo aya ngaya. Muri uwo mwaka ariko mbere yuko igikombe cy'isi gitangira habayeho icyo bita exhibition cyangwa se kuba habaho imurikagurisha, ari naho igikombe cy'isi cyagombaga gutangwa. Nyine iki ngiki mubona gikunda gutangwa cyari kibitse mbere yuko irushanwa nyirizina ritangira. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatatu itariki 20 hari ku cyumweru igikombe cy'isi cyaburiwe irengero biza kwemezwa ko kibwe. Kuri iyi tariki rero ni nabwo umugabo wari wibye iki gikombe cy'isi nyuma yaho gatoya yaje guhamagara uwari umuyobozi w'ikipe ya Chelsea witwaga ni Josh Mills, aza kumubwira ko hari agapfunyika aza gusiga uruhande rwa Stamford Bridge ndetse aze kubimenyesha umuyobozi wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Bwongereza, hanyuma barebe ikirimo baze kubiganiraho. Baje gusanga harimo agace k'igikombe cy'isi cyari kibwe muri ya exhibition, hanyuma ababwira ko bagomba kumuha ibihumbi 15 by'amapaundi kugira ngo abahe ibindi bice by'iki gikombe cya feza ndetse ivanze na zahabu cyari kibwe. Igihugu cy'Ubwongereza cyacitse ururondogoro ndetse polisi itangira gushakisha. Ariko mu kandi gace ko mu mujyi wa Londres hari imbwa yitwa Pickles. Iyi mbwa yaje kuza kuvumbura iki gikombe cy'isi nyuma y'iminsi 7 kibwe, ubwo ni tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma iyi mbwa iza kucyereka ashebuja ubwo bari barimo bitemberera, baza gusanga cyari gipfunyitse mu bintu by'ibipapuro by'ibinyamakuru, hanyuma babimenyesha federasiyo y'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Nyiri iyi mbwa yaje gufatwa nk'umujura cyangwa se nk'umuntu waje kuba agira uruhare mu kwibwa kw'iki gikombe, hanyuma aza guhatwa ibibazo ariko basanga nta ruhare yabigizemo. Iki gikombe cyarabitswe, igihugu cy'Ubwongereza kiragitwara mu kibuga, ubwo niho ndimo kuvuga. Hanyuma biza kurangira iyi mbwa ndetse na nyirayo batumiwe muri celebration y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, banayiha umudari wo kuba iyi mbwa yarabaye intwari yo kuba yaravumbuye iki gikombe cy'isi. Iyi mbwa yitwa Pickles yaje gupfa nyuma y'umwaka umwe inizwe n'umugozi cyangwa se